Ngā roa te moni e sau whapena na me ese le whaalongo tangata I le upu moni. So, whai mai nā tala ale whai au le whiri le au. O me nā tau whapena na whai lato me inga I lunga le vai atu manua. Ma pālangi e tō alua. Au mai o umana nuku whapena na nofo e lato whale whai mai ka alofa. Ia, te whio ki ngei nau mai na ia. E wana o pisa o whai lato talo. An mera ko whai awili amo ma. Pepe au te tumu le mga whai. Pālangi ia. O e whapena na wha tonu. Ia le ngangare e luese maturi ese I le suafa o Yesu. Te lo ane o fo I nu. Ina ua whia lai for tai au. Ai vai aku. Lau ka sa lasa mali mai pepe au e whai lako maru tai au. Le ai mase singo. Ai se a. Nanga sili le malosi o le Yesu le kongo e. Nana fa mai Yesu ile mare ko mata ko suma lo e fa ai e tu fo I o to lima I mai mamalo loto te tuli te moni I lo ingoa. Ai se ai sili le malosi o Yesu le ko kongo e ngai lor ke mongi nai lo satani mana nga nueva melanda o le lawa mai le to me la apostolo Paulo o la ministry le I lo ainga o e te patalo ele o fasa ka tau I tangata ai e ta talo I le atua e sui I le atua tangata le te ita iai. Say amen. Amen. Say praise the Lord. Praise the Lord. Believe me, you can fight all you want with your spouse or with the person that you are mad at, but it ain't gonna change anything. Amen. Nothing will change until and unless you bow down on your knees and recognize our responsibility as a church. We must come and say, Lord, I need to commit everything into your hands. I'm going to trust in you. I'm not going to be disturbed by people's attitude because I'm going to be trusting you and loving you. Amen. Praise the Lord. So to see one scripture I want to show you is just Daniel chapter 10 verse 12 to 13. Daniel Esquero Daniel Hosea. Daniel sporo foi pasulua matsutol. Tazara Daniel sa talo le tu. Amen. Ana pongi duas kurtas yaso le mawain duas kurtas yaso chances and pregnant. The 21 days of fasting. Vai ler a scripture na Daniel sporo foi pasulua matsutol. Amor tu si primeiro amen. Amen. Foi tau foi pesuru lua ia. Ele mau tato. Tato foi tau ia. Foi o pastor tolo ia. Ya, pero aí então foi pastor maluco, mas ona fa pé mai ia o ia tchau tani lue. Awal fefe. Awa tanu le urua ia sona e sa ia ilo loto e ma fau ma fatinga ina. Oe luma o lo tua.
sa whafufonga ina upu ua usau foi ona o upu o le tautala le angelu iai le watani mai le atua i le lua sefulu lua sefutasi aso na kongi ia tangelu malana tatalo na tangi atu i le atua saulo le angelu fe mai ua whapea mai o le whapea mai ei lea o ia ia te ia tangi e lue aua le fefe awa talu le ulu ai aso le winga mel na talu mai lava le aso mo mua from the first day you started fasting and prayers sa whafufonga ina o upu ua usau foi ona o upu because you started to pray. In other words, the first day God dispatched me to come and assist you. God sent an angel to help Daniel when he started praying and fasting. Amen. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourselves before your God, your words were heard. Say it with me. Your words were heard. And I have come because of your words. But the prince, verse 13, but the prince of the kingdom of Persia, or the prince Nenga, it's a principalities. Ele se tangata ola, ole ali isini, ole ke Apollo, ole vaenga satani e fai puli. But the prince of the kingdom of Persia withhold me. This angel had been fighting with the prince, the principalities, principality there. If I been out of town for Yofi, and I would go south again where I might have been out if I don't my Walamona and Tuan and Lataro and Pongia, Atanielu. Amen. Let's continue on for me. The prince of the kingdom of Persia withhold me 21 days. And behold, Archangel Michael, one of the chief princes came to help me, for I have been left alone there with the kings of Persia. Sa papenana ona ma fight male fai pulele ole ma rosa tani a saulo ma Mikaeli e papenana so so ni mai a chau le la usau mai ai le la usau papenana minister tu ya chewe Daniel we fai no atu o fa ko mai le tua la uos furtasi tau sana ana pongi mai ta talo ai ta watu ya chewe le fai mo fie Lasa ye tawa lasa tawi lunga yo melangelu lasa ma tawu ma king of Persia, the prince of Persia. It's a principality. Amen. Hallelujah. Amen. I have kayo lo saule ye prince there o Mikaeli o angelu sili nga le bua. Mai saulo Mikaeli pa le poile il prince là che ha Apollo ya free mai lo angelo la saula longi. Amen. Praise the Lord. So loinga la o the scripture there. I take serious thing I le ora matatalo. Ile o tauta tong matangata. O le tatau mani sili ma fai pule ma nganga le anga o meo le po liuli. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Lona lua. Be anxious for nothing. Amen. Mua is serious. Take it seriously. Take prayer seriously. Tatalo. Amen. Tatalo eli umalo waso. Amen. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving.
Amen. Pemai awale ko pole o to se me tasi. Ai o to tu ina tu me o mai le tu ai ta talo ma le fatonga, ma le fatai. Ia awale ko pole ta to se me tasi. Amen. Ai o to tu ina tu me o mai le tu ai le fa i ta talo fatonga ma le fatai. Amen. Don't get so burdened up and stressed out about what you are praying about. I had a talo, isangata. Yala no le ka kalo isangata. Langa muso ma fau le me fa kare uye. Amen. The reason why I ka kalo kako, so that God can take off the burden off of you. God is not gonna give you more burden. Amen. When we pray, or the opposite of the prayer, or the anxious or worry, amen. If you don't pray, I bet you're gonna be so worried. You worry about this, you worry about your family, you worry about the bills, you worry about that. The Bible says, cast it unto Jesus. You know what that means? Give Jesus the responsibility. After you hand it to him, you walk away. Oh, what's your now tell me. E o tu ta tofa mai e tua. La tu na tura o vela yo a ina lui for ta fu ro sa taro o te tu o tu ai na vela o le a o fa pena no fa tu tua o le a e fai o le a so so ani o le a e tali la fa na. Le tua le tua fa ma oni. I have laid everything under the foot of the cross of Jesus. Amen. I said, we kilo kwa. E ke vai kwa la ka kia mai e ko mai a forget it. Era ku ko kwa mai ko ya mo because I ke vai kwa ye. You know, when you cast it unto Jesus, don't worry about it. Amen. When you let God handle it, forget about it. Men may cast it unto Jesus. Cast it. And don't think about it. Prayer will take care of it. Amen. Cast all your cares upon him, for he cares for you. Manino mai mo petero na ili ma vai por vitu. Eu tô tu ina tu ya te ia me uma to te pore ai wa mana tu mai o ia. Amen. If you have anxiety, fear, worry, stress, it's because you are not praying. Amen.